share or some nase e wo nyame agya oba ene won kronkron di ne mu. Amen. Yeda wa se ambrasi em be sorry. Ye wa ya o nya Mioba Tampa Yeda was yo Yeda wa ase ye wa Tapa Yeda Awase Ya Bompire de Radiase, Ya Mompire de Radiase, Bambo and Enches of Power, the Adomie, Yadawase, Ajem Quapayame, Yadawase, Mobrohu for, Yadawase, Wow, Doy and Outdoor and Broswa, Aya pet Umobro, who near the Hunting Crim, Asada Encount, Asadan Count, Asadan Count. Edawasi anese, edawasi anefata. Edawasi sanse we radu ni edini yedodo. Na otwede mu ina wakra ye waboye nchidom ye busua yasafo ma ye mpeyimfo ye ma. Aso weni ne akọ asa behia ende so biewa ye kasa asedan kaudin. Asedan kaudin de waya ma ye asedan kaudin akwantuo mu. Asedan kaudin ye ndi free ye mfi baye ye dwuma kromu. Edawasi radu ni edini yedodo. Asada encounting, Asada encounting, Asada encounting. Ya bompa ya sre bonifache. Ya desre ni se rade. Onim ye muche ya nkasa. Onhu ye mobo ye nkasa ye nsu ya brabo. Bibi biara etia nasem unim menim. Ye njani na mbe rade ni mu adeja. Sonto ye ho ye mfoforo ne mfata na hingwa nanim pacho ye mompaye, ye mompaye, ye mompaye. Ye de hu ina bu anim dofojefo. Yesra pacho se we rade wa ehumobro ne adom ahya wo ma yadesra ne se wonim ye mu kyen yankasa yen namontuo yen kasa yen susuye de tia wasem ina ejabo wani mu adeja yadesra ne yen paibo ne se hu ye mobo na tew ye ho free ne yentie ina ho siesie yen se ne ohumobro tie rade yankopon ma yen fata wa hengwa nanim na na pei so siesie yen pe se ne rade ohumobro tie ne rade ma yen fata wa hengwa nanim endi aba woni mu ye free so fin kekaye yina ne rade yen so woni ebra ya ba ona asie e wo Jesus Christ din me ye bompaye e de ende dwumadie no empaye di bia no kwapem se ebeji nhira rade mefa ade yina no mum na de na akwaye paye ka se rade no ye mompaye yesre pa cho se rade yankopon enedue nsoso befa ade yina no mum befadie ina no mum no kwafo befadie ina no mum rade yankopon paye di bia no befa ina no mum beboaye wo yemro yemu yaba ona ya si rade befadie ina no betina opunuti ye na montuo ye nyomoto yasa esem kaye nsenku bo yina ejaba wanim se we rade ma de ebeye yina nye de sefata we rade wasempa no de ebe fidie mu yina nye de so we rade wani e de animonyam hye ebe ma we rade wodin mpebo ze rade yankopon besiesie enkwanso nkoso e wo Jesus Christ dremo ye to so abompaye asre de rade befa no so akasa ahye rade nsa rade ma na asem mbra atumi wo mu se na rade be kasa kire yakoma na asem a ebeba na ebeba be ye hu adwuma na ye be free ha no ye nko no se na ye ba ye mompaye ye sere pa cho se rade a wo ye mobrohufo rade osoma wasem na esa ye nyarewa ya de sere ye mpaye ne se rade yankopon wasem a wo de beba wo boni a de befa no so siesie no kwansoro nkoso na we rade kasafa no mu ahoden so na wo ya yetie bie yakobe mu ma wasem ne emfa akoma ebubuo entu we rade wasem ho anamon ma yentimi nante wasem mu ni anamontuo nsem fata Kristo asempa no
One more try share and wina, your busium, your brono, so your jumem. One more send a wasam the year and wejuma. Now once one corn so a benimu, wabasumon or quarimu. Ye hun century radi uncle pong. Damaye ni yemu. Emie hu ya hu. Send away radu hu ya. Ewo Yesu Christo drimu. Ne yabon pay wo Jesus drimu. Jeme pen ami yankwa. Jeme pe. Namsa ope. Na me yankwa. Jeme pe. Na me pe yo. Jeme pe. Na me yankwa. Jeme pe. Me fa ope na me yankwa jebe na me pe yo onia wo bɔ mpaye de ho ahye Awurade nsa na wɔtwe a Yesu mu eye na wɔtwe a etwato ɛwɔ na wɔtwe miɛnsa akwantuo ne mu ebeti abansɛ mpretintin nyinaa mpaye a wo bɔ nyinaa wo bisi ade nyinaa unyanja wo pɛ mu Awurade ye kan ya no nso ya na montuo ye nkasa ye kyerɛ sɛ ye ngya ye pɛ mu ye tete asɔre ye mini ye ho ya bobɔ ye ho ato hɔ ya na montuo ye nkasa ye nsusu ye nyinaa kɔ ye pɛsɛ minkuminya nso ye bɔ mpaye sere Awurade sɛ ɔmbra ye nsra ba mu no nhyira ye ebe den na ye bɔ mpaye sere Awurade sɛ ɔma ye ngya ye pɛ ne ye mfɔ ɔno Awurade ne pɛ ye bompaye. Esra pacho do fojefo ye die huba we ni mu ebia. Ya desra ne ye mpaye bon se Awurade. Je ye mpe se ne be ye benya nkwa. Je ye mpe ne Awurade yentimi ntu anamo eso we Awurade wani. Je ye mpe Awurade ye pe yo wo. We Awurade fa wo pe mayen. Fa wo pe mayen. Fa wo pe mayen. E wo Jesus Christ edimu. Fa wo pe mayen. E wo Jesus Christ edimu. Na Awurade Yankopɔn besiesie ye nkwansoro nkoso. Na wɔtwe akada ye nimu wɔ mpaebɔ akwantuo yi mu. Awurade ma yengya ye pe mu nto fam. Ma yengya ye dwan ne afɛfɛ sɛ mo nto fam. Ma yengya ye libre ne ebufuo ene wotan ento fam na Awurade yemfa akoma emu tie embra wani mu nsre we Awurade ne enim sɛ de aka yina waka fa ye ho no obɛyɛ na ɛbɛhyɛ odie ne monyam Awurade wan frɛ ye sɛ obɛgu ye ne mu ase ne mo frɛ ye sɛ obɛhyɛ ho ne monyam na afoforo hu no wɔn so wabɛsom obi ade boa ye ne yegya ye pɛ ne afa wo pɛ ne ye yankwa ewo Jesus Christ de mu ye bɔ mpaye de Awurade ase ye bɔ mpaye de Awurade ase ye bɔ mpaye de Awurade ase ɛda wase no kwafo ɛda wase mo brohufo ɛda wase wa wo dɔye na dɔye asidanka Jesus name ɛda wase ajenkwapa nyame ɛda wase wa wo dɔye na dɔye mbroso ɛda wase nkunimdifo ɛda wase wa wedi nkunim amaye Ebre so Bethsaida mba yetie mu ekyerɛ we Awurade sɛ bɛfa ade nyinaa no mum besiesie me mfata wahengwa ne mu na no pɛi ya be Awurade ya desrɛ ne sɛ ma yɛ nkɔ sɛ ne yɛ baayɛ bɛyɛ yɛ ho nsɛnkyerɛne ne nsi yɛn yie Awurade besiesie yɛ akoma na nhyira nsɛm bi a we Awurade waka fa yɛ ho no embre mu ya desrɛ ne yɛ ni suade hu no sɛ enuanom a wɔte yɛn boro no so wa wɔyɛ ebusua mu a wɔyɛ yɛn dwuma mu ɔmo bɛhwɛ de we Awurade wɔyɛ fa yɛn ho no one so one come bedo no obenimu no obesomo no kware mu edwumedi ahyase na ewie na abɛhyɛ wo nsa kwapem se ebegi nhyira no Awurade bedi hene wɔ fidie mu na Awurade yehu ahoɔdende ne Kenya yɛ kwansoro nkoso na so wani ne ewie a yakase we Awurade no wayɛ ɛda wase no kwafo ɛda wase mobrohufo ɛwɔ Jesus Christ edinmu amen. Praise the Lord. Hallelujah. Fine, you see a opening hymn. Now you be who you opening hymn no apostolic hymn number 298. Ampa me cry ye come shawo o nyankupo mame nyankwa 1 2 Ampa me cry ye come shawo o nyankupo
Mame, when some na me grandpa jiwa, unsem na me grandpa, ajiwa kaime senya, wado. Oh Yehovah, Yehovah, wuni mi butalo, mabankese, ne me gwankobia. Oh Yehovah, Yehovah, unimi, oh mama kese, nemegwa kobia, family siewon sayam. Two, we are saying hampo adanimisu, we are saying hampo adam. Mayira me kura mayira me kwan kwachi kwan. Three one sadan so mi mu sadan na so na menti wado yanka e wado botan ma bankese ni mi kwan kobia. Miss Yehovah, Miss Yehovah, Yehovah, unimi butan, mabankese, nimi gwankobia, Miss Yehovah, Samaria ma wetra, Samaria ma wet, kami mami who men from so. From me, Nasami Jidisuaya, Jidisu, Eradipuame, Mimra Yemo, Wawunimi, Mabankase, Nimigwa Kobia, Fami Siewo Sayam, Missy Wahini muaze woba wahini kami eradi majinkwa mi eradi wunkuto ni meni dasu wunkuto ni meni mamenti wufre kwano Missy Yehovah, Yehovah, wunimi mabankese. Oh, mabankesi, nimigwa kobia, fami siewo, sayam krabia. Yehovah wu, nimi butan, na mabankesi, nimigwa kobia anuti fami siewo sayem kwa Yehovah nebe buta anuti na mabankasi anemi kwa kobia fami siewo sayem kwa and I no pay baby ujina na jina wa obi ko da one sorry
Yari a bow out a bobby one time ma. Yabo register no. Akosia adwa efua ya one kahubi. And no pay. Yehovah. Ma bankasi. Ebramichi asiyi Meti Ebramichi asiyi Ampara Yakuto sorry wo and you know he Christo and you nyame jari wo Euramu Euradi Yakuto sorry wo Oda Yakuto sorry wo Anyonyame Kristo Anyonyame jariwo Euramu Euradi Yekutu zoriwo Saye jawachra Obiareniyo Titinyamye Saye jawachro Obiareni ho Titinyamye Obimiengaza Titinyamye Hallelujah Titinyamye Titinyamye Yejirawu Asafu Wudiamu Yagro Yama Uswo Yawuzu Yenyamye Asafu Yeshua wo Yeshua wo nyamie asofo Yehowa awu ya kron Hallelujah.
Ohibia Rati Sewu Ajisewu Yesu Kristo. Hallelujah Tivia Siame Anina Unkuto Hallelujah Tivia Siame Lebandala bazuta izo turubos andala we adore your name, rotasi andala balutasi we adore your name, King of Kings. We adore your name, for you alone deserve the worship of your people. We come before your throne, Lord. We adore you. We say that you are worthy in all things. You are worthy in all things. You are glorious in all things. We bless your name, Lord. Bless your name. Bless your name. We worship you this morning. We bow before your throne and say, Lord, you are worthy to receive the honor. You are worthy to receive all the glory. You are worthy to be worshipped at all times. We bow before you. We cry and say, you are worthy. Ancients of days, ancients of days. You remain the same all days. Your name indeed is above all names. We bow before you, Lord. We say that you are worthy. We bow before you and say that God Almighty, who also is to come again. We bless your name. We bless your name. We bless your name. We bless your name. We bless your name, our Lord. We worship you. You are Lobaro andala balu Lotazi who is like unto thee? Who is like unto thee? Indeed there was none. There was none. Beneath the earth, in heaven, O God, in all the universe we know that you reign forever. You reign forever. Lebrazia Dalabalu Zababayo most blessed, most glorious, the ancient of days, almighty victorious, almighty, oh, thy name be immortal, invisible, oh God, holy.
Oh, hail the power of Jesus. Oh, let it just rush it fall. Let it just rush it fall. Oh, give you all the glory and say that you are the King of Kings. What can we say unto you, our Lord? And crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him, Lord. And crown him, crown him, crown him, crown him, and crown him, Lord. Sinaseboko. Na tuna ne kati ye ne me yo ho kakra. Hwese obi ahode a wode sika mpempe mankoma ato na oja hwirenhwire aka ni nyina agu da korope. Anito na egojente say na hu say nyame ne kase yede fa Esau I love, Jacob I love, Esau I hate. I no nyame nanu asem. Afuni mu ne nyina ye ne dia. Frimne tenten. You, Ampa. I am Parasa, we are Obin can say you, Ampa. I am Parasa, we are Frimri Tintina. Ah, for the outside, yeah. I am Parata, we are. After 21 days, emwe bebere gudemu ha. Onyame de mwe bebere abegudemu ha. Ebra ya tunyumi ya wa ya wodi ansom nafa. Ampara obi. Eni wachro. Ya ampara ta wiyo. Muma yeni ye nyankupone chi ye muma ye ye utu netu inuna obadina so ye na onuna oh
kwansiamfemu nyame Juda ebusuakumu jata twedi yampon wa yatwere wa yampon da biara da basaya ndombre mpon wa wo ne bori nyame a wo bo ne ma nyina bo wo ho wa wo ne achase ne aweye Alpha ni Omega. Yes, Lord. And I no pay. Yes, Lord. Nyaya kansa yada wasyo. Nyaya kansa ya shawe do nya bebre. Ya buye mu asema wa no pay. Nyaya kan say. Yes, Lord. Woni Alpha and Omega, I shall see and oh Ampara yebe Amen. Amen. Bonsam she Christian nyam. Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Any day we nyina yensan sorry. Shall we all rise? Nyina yenso di nyina na mo se eji afodi edi kan. Thanksgiving offering. Hallelujah. Amen. Any day we are sorry. Thanksgiving offering. Sorry, wo ahotifo tonyose shiwakanidi sanu ejuma kanfu osora bofu sorry wo ahotifo tonyose shiwakanidi sanu ejuma kanfu osora bofu sorry wo sorry, wo ahotefo so you say shirakudi ahotefo so you say shirakudi sandwechuma kamfu osura bofu sorry wo ahotefo so you say shirakudi sorry, no, I won't say for so you say, I won't say for so you say, I won't say for so you have to know that I won't say for so you say, Peneza, Yamena do Marakwa, Kaito Namia, Mawo, Nafana Simano, Jepesu, Peneza, Yamena do Marakwa, Kaito Namia, Mawo,
Ebeneza, Namena Dumarakwa, Kajo Namia Yamawo, Mayetu Ebeneza, Yetu Ebeneza, Yetu Ebeneza, Yetu Ebeneza, Mayetu Ebeneza. Nyame na dumaragwa kayo nyame ayamawo nefana semano shebetu epeneza nyame na dumaragwa kayo nyame ayamawo nefana semano yetu ebeneza Jehovah, nani mune kwa jiwa. Esa saya kutuno, nani mune kwa jiwa. Umaye kamfu Jehovah, nani mune kwa jiwa. Esa saya kutuno, nani mune kwa jiwa.
Riso Juma Swa Papa. Riso Juma Swa Papa. Jesus, oh yeah, me one come here, make a way see Achira, Jesus, oh yeah, me Jesus, oh yeah, me one come here, make a way see Achira, oh, I don't think so. Give
say. Mama Yesu Osei. Hallelujah. Amen. Amen. Ponsema ho obia ho ayefe pa nyame hira mo se ne ode wabeto akaya ho nyame hira o ponsem abro ye dusui yensemre. We have a song ministration into yebefre BGS no mabedi anim mo fa mpose bon hia o mo bie. Hallelujah. Amen. The patrol. BGS. Yes, say Yehovah. Oshrawa. Obon samoni wo bedi esie. Ba ye Christopher ide. Yakodie ene mpaibo ene a country. Amen. Amen. I know what sorry asawate. Na mi mu eje. Hi. Say you wish rawa. You be trying with no. Eya na so heto no, eya na mania to no. Ubenu medjuboni, na swentu menya oshe. Abuate abefro, na swentu mikaoda, we Yesu dimu. Say we shirawa, you be sa wasuno. Eya na so heto no. Eya na mania to no. Ubenu medjuboni, na swentu menya oshe. Abuate abefro, na swentu mikaoda, we Yesu dimu. Hey, if I can't just say, I'm baby, I should just say you wish you are one. I'm baby, I just know we say you wish you are one. Just say, I'm baby, I should just say you wish you are one. I will be better soon now we say you wish you are one. We'll not survive, sorry, we just do the move. Hey, ah. Sorry, Nadia, sir. No, Nami, we're sure I Wamaye dia wona diasa yini dia ye Producer wa usua obonsam ni ubediesie obema wa consortium na soma wa kumehim na sano de Daniel watch Daniel go to that abonim na muamu shejata wana me komo de won se worry Daniel se okum Daniel na Daniel juja tabunim na moyi na bro mwase se you wish rawa jatampo obekoto o Yesu dimu ya fire can just say I'm baby I should just say you wish you are one. I'm going to be better soon now we say you wish you are one. Roll us a crowd, sorry, we yes to demo. Hallelujah.
if you see my name, I want. Now so I no parry. I sit in my head and pa. Now so I did say, when you meet your name, ma. Of fire, to send a cry. And then I don't come around. Obey now, hoto. I miss I want you. What say, hey, me papa versus I. If you see my name, I want. Now so I no parry. I sit in my head and pa. Now so I did say, you know me, Joe, ma. Of fire, to send a cry. And then I don't come around. Obey no so. The fire country just said, a baby, I should just say you wish you are. I will be better to know we say you wish you are. Sorry, yes, you did more. What country, what it? The fire country just said, a baby, I should just say you wish you are. I will be better to know we say you wish you are. We will not suffer, sorry, yes, you did move. If I ain't country, just say, I will be, I should just say you wish you are. I will be better to know we say you wish you are. We will not suffer, sorry, yes, you did move. Just say, Amen. Hallelujah. Amen. Mama won sema o mu pa na o mu ayade. Yes, mama won sema o mu. Efa ye duru so yi ye betie Nyankopon asem. Asori aye be nyina emrewe enti na ye wo ha se ye di asem no ebe ye adwuma ebe tie Nyame asem. Into yen semre, mumia fan sembo in share yanka say presiding elder Osei. Oh nya me oh pro. Pacho me nyina sorry. Oh cro. Chinabi, I know,
Abraham Yamie. Maybe so to share Radinsa and area brain. You won your name. Now, watching Temunina, we are dealing with Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit. Tibra, ye dream, maybe so bomb pies already and found the woman another pay. A brown in Yamia Samabounche, Yame and Nanio. Now, whom says to me, a when you not say, Lebra Candos, Talabori and Arabakaya Ziria. Lebra Casto Lazori and Alamakaya Ziria. Labaya Zori Kedabori in the Kaba. In the name of Jesus, Holy Ghost, Holy Ghost, Danduri Kabusi Telebakoni, Mawiri and Ukori and Saraba, Sandori and Baya Zori and Arabakaya Zori, Ila Mary and Arabazori and Alababa. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Lazuri in the Gamba, Sopro da Zagalababa, La Bay, Cambosta la Baba, Shekre Basuta, Pacho Transit, Lo Kanzerianda Rabakata Laborianda Laba, Lo Christus Tembala, Ho Standarabakaya Zoria, Mokiteria. Oh yeah, oh yeah, Jesus, oh free, aja, nyaba, ano, wanyo, ati, sewo, Yada wasi newie so nyameti asefo emma wo wanim yema wo so koro wo sense ade nyina mu no awurade woni kandifo osoro ni asase yefura ne ho ye woni mo wi abre awurade nane yen na me yehu wonu nyamo a awurade ati ase bra wo nyankopon do asem obrain obue akumom nyame nkronkron abenantim yetimi ayewu nyankopon nia wo hyeyen na opese yenye wo Yesu dimo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ene ewie ye 21 day fasting emo na topics a ediamaye a ye no main free home no na mpese me no eye no ene anopei enti ebeye give and take, and I say more or less like teachings. This week
Nia mpanyinfoɔ de maaeɛ no the ministry of the Holy Spirit. Kronkron n'adwuma. Kronkron n'adwuma. Kasi kronkron n'adwuma em sɛ ebisa obiara betimi aka bi. Ba mpanyinfoɔ kyerɛ no wɔn de nneɛma bi hintae kakra. Nti Holy Spirit yɛ topic a madele pa ɛyɛ ade ehia me pa. Nti nneɛma bi wɔ no a me wɔ nimdie kakra ɛwɔ mu sɛnea Awurade adom me no. Hallelujah. The ministry of the Holy Spirit, and that's a kronkron adwuma a ɛyɛ ɛwɔ yɛn mu. Enuanom, said within the week na make us say adia nyame ye ya wodia mani papa esumbo na echi ade nyina say nyame kro no wanya ye nyisia nemum osuma nyame nkronkron ema ne ba ya oni Christian for ye de ebetenae. Hallelujah. Amen. Se no nimu a enke yesumuin ke yohunu. Hallelujah. Amen. Ke yesumuin ke yohunu meni abranti bi na ye adwuma wo ye kramoni metimi study no for wo ye very devoted Muslim. A kire say na no me ka sam say adwuma e say na o see dia adi se adwuma kakra because the times so free nyame a se bini ho a obekọ wo ye so devoted for the Senegal. It me share them say wow, say Christian 40 year. Enka very good. Hallelujah. But when be no na me fi say otosni kakra. Say ye kasa nkronkron adwuma anything. Enti mpanyinfo de man na ohwe we na topis Monday eba na o say ni din kan no eboa yen e man so aba e kyerɛkyerɛ yen Maya hodini itimi maye bom paye na my hunkron adomachedeɛ bebre ba me pese uti ase ene se ye wo hunkronkrum amaye ena hunkronkrum asubo di nyina Holy Spirit ba me pese uti ase enji na ma yen asore no edu ba bi a esonko kakra yen no titifo no way and they you school kakra near phrase say titifo no asore near phrase say oh school phone bi nia mom man magu ase ti bi kwani class beat wo near phrase say mama sunsun sorry near phrase sunsun sorry na basre nom ne methodist sunsun no e wo ho so adintra sense ye kwa ya sa kyerɛkyerɛ sɛ nkronkron no ɛsɛ sɛ bɔ yesu na ye kaka safoforo nti ye phrase sunsun sorry story bi a pastor bi ka kyerɛ me long time ago yes ya so kura ne yanum oduro menim sɛ ne de menim obi ne ka kyerɛ me so yare yanum oduro pai bossa me boa amen adintra ne ye sunsun kronkron asori sunsum sorry enti ye ka say Holy Spirit ministry of Holy Spirit e wa hodo mi no yidin kan no the indwelling of the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit and it no ye ka say indwelling hun kronkron amaye and in yetos miyesu ye hun kronkron asubo it is obi be ye Kristo nia na ofa Kristo se na wurade na denko a na onkunkum amaye no anase the indwelling of the Holy Spirit no na abetena ne mu enti so obi sakra enya ne kreati ne mu na sakra ena enya nipadua yi na sakra enti Peter ka so say esese obia eye ne kwagye ho adwuma anase o make sure say obeye adwuma agye ne kra sense wo sakira o honhomati mu no
ena asachra ne ehwe ase no ena asachra enti se ogidi pe na fa urade so Kristo Jesus wo urade no agye nko a eno ne ade a anya ensakra fofo a eni nyame betua na mo ne mom no abe control wo kra ene onipadua pajo yate ase hallelujah eden so nya din so mutie ne yi a nyintira eti saa ne se afe no na onkunkum amaye no aba betina mu enti yempanyimfo se the ministry of the Holy Spirit onkunkum na adwuma ne yedin kan ye amaye a ebetina mu enti no eno eba yankinkan Yohania sempa no eti edunan John chapter 14 verse 16 to 17 but your mama ubia no aka kire my wife Ose samodome a mundi mahede so oh 16 was na medie mebisa eja no na wamamo ochigina fofoforo na onemo abetna da no kra honhom a wiase entumenye no efrise ehunu no nanso ennim no na modie monim no efrise otimo nchen na obetna mumu merinya mo nyanka meba mo nchen akaka kra na wiase enhumi bio na modie pachoye enhumi amen amen baby am so hye so pa ne 17 no or say the spirit of truth the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him but you know him for he lives with you and he will be in you eniema miensa na Yesu kan was say hon kronkron no ebe mo chefa yedin kan no was say you will know him hon kronkron be mo chefa na ne tosumi no say for he lives with you onemo ebetena the last one was say and he will be in you and it is say yen enema a Christian for maybe so oti ye enti obi bagidia na onkronkron na aba ye wo chefa na ene wananti na afei no asan abetena wo that is the indwelling of the Holy Spirit and I say onkronkron amaye enti no se onkronkron enya mo wo sukura na esese efi saa don no ne saa bre ne kono wotimi bobra ese adwen sachara hallelujah enti una maso na ga sem de onkronkron mo suntimi ye ne amepa me kai wo ne se da wo ma won saso no ene nyame onkronkron ebe hye wo ma enti wontimi mo wo bra biara se ne awpe enti tamwani wo ba asre no na ene emse me ko Ghana mo nsa sakrakra mo nse basifo nyina ekatons ya mo nse bibi wo eniti no Yesu ekasa no o ka kire won se memma boshe na ba na eno ba wiase hu wo wiase enhu no na modie mbohu sense enne mo beba benanti ebeba be ye mo chefa na ebetena mo that is the indwelling enti Yesu ebeko no oni asuafo no hia nsatem na asuafo no ensachirai na so mu mambe ye onkrofo a nyame emoja ato won enti mo kan a Yohania sempa ne eti aduo no ho no Yesu esore ye no o hia na asuafo no first thing we say o say ohome onkronkron ye den eguom so that is the moment Yesu na asuafo no ebeye nipa Yesu agiwo no wakachi won say enti me hyamubo monko na monko twa Jerusalem na hon kronkron hodene ne beba mo so na eno ne ba mubenya hodin
Moyama dance for every Jerusalem, Judea, Samaria. Hallelujah. No watch on say. Sa unkronkrono my kura mebo mosua sese no enemo ebenanti enem ebetinamumu na eba be yemo chefa kopimo se bosha me hyemo unkronkrono hoden ye the baptism of the Holy Spirit na ebeba enti yempanfo ye o say the ministry of the Holy Spirit enti nyentira ma me kire hyesa ni men say enuti no se obi ewo indwelling na ba also ye different. And there's a baptism so ba nkunkun be so na ba also a different. But me maun fa ho ni sense nkunkun na mo sukura na wu a Jesus Christ person kai wo say nkunkun etiumu enti muntime nya ne a ope. Hallelujah. Enti Yesu kire no uko Yohani asempa na John de na me de pa because Yesu nya time kire Holy Spirit impa was mini bobe no na moni bobe ni die we are there any bobe ni die David na ba na say die na ban. Hallelujah mini bobe no na moni bobe no e mine me be so hwe ni ye pa enti dua siwo na ebe so a die be ne so aba. Yes, Melkuno. See, do you have a swa? A hin a swaba. Hallelujah. But you be, Mama be Galatians 5, verse 22. Economai. Oh, yeah. Oh, yeah, many. Galatians 5:22. Galati for my tea a num. Teacher my ear do no me no ekron home aba. Na home aba ne odo eni gie asomdwe abojo chere ayemi ye papa ye gidie. Ojo ne eni da ho mra biara ni ho a etie ye num. Hallelujah. Amen. Enti Yesu kire no se indwelling na se onkunkuma maye eba osbra wasa kire na yewo a menkasa aduma chede eye ewo aba esese wo suo as a Christian eye 9 ena mama kasae no mama pacho bobono makuma e pacho Galatians 5:22 ose na honhom aba ene odo ene chie asomdwe abodwochare ayemiye papaye gidie ojo ene anida ho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Enti Yesu pese wo kire se mini bobe no moni bobe ni man nti dua bia beso aba efiri ni man etwe aduane firi dua num na e de aba ne branches na so enti menu mienu brown kronkron amaye betena emu no aba esese yeso na Paul nyame nkronkron eyi na di kire no editi esese menu mienu se nkronkron mo yesukura no a aba esese yeso eye odo aba enidaho aba eniji aba biakoye aba 9 different fruits and esese menu mienu eso. Hallelujah. Enti ohwa Yesu ma na suafo no hunu se enyinam bia se emaye no maaya me kai mo se mo ne me enenam 2 mo ye me chefa 3 metina mumu na enu achi no mini bobe no na mo ne mai ti mo beso babia aba mo beso no ene sa ne ma we se eni we Christian anaso ya apostle ne ya wontimi nka se wafa ho di eni ti ne ya bom modin e bom paye e kyerekere se ne be ya waba asori mu no eni ma bi wo no a obemma nyame kwai na nyame nkronkron no amaye no atwia fa o honhom ene wo kra no nipadua so ema niema bia
edienya anase na edienya ewiase esrien ni agie ho enye ni abany yedi ban nyame nche na se nipa ne firu ese firu mu nti Paul ka se esese wabosu a odi bo no se nkronkron amaye ne ba ese timitu enigina yawira kokora na obi a wado ya metahwe Pentecost for ayi pa eda omo ye pastor apostle ntumi ayi no ase ye bo adwabo enso enka wiasefo na nka manhini bia wusa ka ha na betu tutum fonton from near that but wohwe anigia ewo ho nipa no agie ni ankasa adintra sense ye wani daso se honkonkron amaye no ewo yemu enti awrahuro kwa na senia honhom na banaba no ese ye ni yede age sense nyame honkonkron no eba yakomum ebechichi yewre enya no nko se otabi tayen a ye wo awrehemu se bibi ntimi mfa eso ti Paul se ye besi ye no den se ye wo Yehowa hwan ene betimi aden ene ye di asie hallelujah Yesu asmo kan we wo free Jeremiah ena na Paul onkron ayi ahna okotu se ye wo Yesu ya na se wo Nyankopon a hwan ene betimi ene ye di asie enti onkron man no ba ebebo ho bai because nyame abe ye ochefa esan ebe kurakura anase ebe protective na baby abefa bia no eniwa boni bi intimi hwew enti se yekasa nkronkron se nka ye nsusumfo nkron ade de anka omom kompionsin methodist ne bas nka so be ka say no ye no ne ya ti ase ne ye cheche se ye die ye free one ne ekotu enti na me cheche say ye were ministry of the Holy Spirit, ye were two branches. So nkronkron amaye no ba ese with me so aba making eniji aba odo aba biakuye aba enidaso aba enti wiasini bi ekohye ho no na wodie ugina opentin sense nyame nkronkron ede etu ekasa kyerɛw etufo emaw enidaso eni nyinaso se menku ho na me Yehowa me wafa hallelujah na tambia no utimi epemko na upemko now eniema ase kura no you still have hope say nyamia osum no unya wo de biarada to small policy ye besi enu den se Kristo Yesu wo yafa hwan ene betimi ene yedi asie hallelujah pacho moti asie ti yakwa enimu a ti Yesu ene na suafo no kasa no ohumegu wo mu no ka chese monkotwe Jerusalem ehane the second part of it and in your metro the indwelling of the Holy Spirit no helps you to bear fruits ebuawo se nyame nipa ma wutimi so aba ese adwensachra eniti trosem say me tamfo mensere sense me hwi ase ameden me sorry adintira sense wo anidaso wo nyinaso bi se nanu a wo hwi ase no unye mani nye ahwi ase adae sense nyame nkronko ka church come on get up and move on hallelujah baby na go oh my god I didn't ever see it of you or the ansanom no what the year who hwi ni ade no it's because se wo nkronkron amayentin e kaiwo amwa sore for baby oyede o hwi ase no sense na yes yebe na yes wabo na yes yebe na yes wabo hallelujah iti Paul say so munnimu say muni pedua na yede yen onyankopon asorendan
no chirese onkunkun amaye no uma wonsa so no. Your body has become the temple of God. Mimpese wodi excuse free na kwi. Say onkunkun bo masunti ni ape bia otimi ye. No. Na adie ba ko a mani ji ho pa onkunkun say the protection it gives us. Ben and son in the obia frame myself Ghana sa. Mimpese me fa call me because me nim call na me fa. And you never be say na mo adwane bia na mo downtown kra me fa. I say, Okasa like, it will say, we one tias anti papa. And he said, why, what, who's what frame is, I say, yeah. My person, no Okasa. I said, what is going on? That's more can you say, obedi me for you in 9 abreno. Me pictures 4. Na enemy number said, dear them, dear, I'm say, I don't know who sent me. Was what Medini. Me number ni me mpese ukase me 419 phone bia, but this is my number. Me fikru we so uba Ghana pa ubedru mo abomidin obi ade bebam fie ba mitumuso onye ni papa boni ni enti me from maka cho se mo ni da ho so na mo ka chen se me da se but ni panem so what why there watu atwi. Hallelujah. Because now me feel be a 419 or my line. Okay, this is my number. Me kura me free money. Hana me tie adwuma me ye no duru kroma na bo me ni obi abe ho me. Me nye 419. I'm so okay. Catching pakron say me nim ni pakron de I don't know. Was a hu ni pa bi nam so we catching say enye ye. Me no one kasa nche but enye ye. Hallelujah. I didn't know about a frame. I'm so what try. I didn't work it. So on a mission. What try to also know some for a catching saying. And I'm going to say, me dasi, empire dear me bobby pa. And can't change a mompire, but me dasi, but men frame a number idea, a pew. Hallelujah. Me pesa me catch you say, you will be an enam. Enti ye chire na se ye do fanye be mu a bomodi ne tie bebre no wan kese nkesa ne ma diko yi na mbisa nsa na me photo o say oh matogu na mzim da se so atogu because enya hwe ma obu o so na nke diko yi se nke bia nka ba bi o da nye den enye enti ye chire ye nim ne ye nya firi nyame mo ye nim. Hallelujah. Amen. Enti me pese oti ase ye. Na oti ase se sa soro ba mu nche. Na sa nkronkron mo wo sukuru ana nsa wunyanya baptism enka se wonni bambo. Enka se wonna musa ne opena wo ye. Me kire wo ne se eda wo ma won sa so no. Eda no na nyankopon nkronkron amaye ebechina mo. Enti bobra se obia wo huni nyame. Senia chiro no kire no bobra se hallelujah. The ministry of the Holy Spirit. Honkronkron ejuma. Ye tosumi no so e. Enti Yesu ka chen say na monko Jerusalem. Na honkronkron ne bomosu a ho na mbonya ahodene. Na moye akokama sem wo Jerusalem, Judea, Samaria, the akopuma asasiano nyina. So when the baptism of the Holy Spirit come upon us, there is different gifts that it pass upon us. So nkronkron eboye nsusu a ewo aduma chedi anasa chedi afofra edimaye. Enti ne edika no eye nkronkron amaye the indwelling makes us bear fruits that resembles repentance. Emaye bobra ese adwensachra ena mebobo so Paul emaye kan Galatians 5 verse 22. Ena sa nkronkron no boye nsusu a ewo aduma chede afura edi efam. Enti enso no ko Korintofo ma edi kan no. Eti dumienu chichemu enson kopim du ba ko no. Pacho mama kan mai wae.
Went to form my decay, tell me, no. By chop, but a fee 7 to 11. A fee and song, a quasi, a dubao. Or saying, now so, on my home, a yin and weddy, won't be a remo. Na aye na wanam honhom no soma obi nyansa sanka obi nso woma no nimdie sanka sade honhom kro no arape ofofro nso woma no gidie honhom kro no aramu obi nso woma ne ayarsa adoma chede honhom kro no aramu obi nso woma no tumedie ye obi nso woma no nkomhye obi nso woma no honhom ahodo mu ehunumu obi nso woma no kasa ahodo obi nso woma no kasa ahodo nkyerase na yenum nyina honhom koranara na oye na wochiche ma maako sade ope amen hallelujah smohu. In the second one, and so a chrean says, on Kunkuno a boasuya, Sa a chedie eninyame edema, wonga on Kunkuna boasu. Indeed, the second part, no, when you are baptized with the Holy Ghost now, on Kunkuna a chedie bebausuna is meant for the service of God. Sa ubetimi edia ye nyame adwuma. Hallelujah. And it is here what say. So be nyame di ni ye bribia ebi a wotoa wonti ase na say me share urabi wa so ndem say menim so hania obaya no ofa or join a housekeeping group no enti o kan am say when I do ba say no pastor akọ ena obaya say eno ano no you think about it obaya no stand so be asori edwuma say eye achede anyame osom achede anyame nkronkron bonus na say odina fom ode oye den oyanyame adwuma anya no nko kroma de bia meka ya no kroma so hwewa ba ukọ Ghana ukọ nhyiamu akesiase a utim say nyame enam adi asofo mu ebi adifo ebi hyenkom ebi ekanyans many gifts enti se nkronkron ebo wosua nyame adwuma a wode woye no eye asori adwuma eni nyame adwuma nyame se koha na wonam nyame se faha na wonam so hwe adifo na Paul osi masia meti nyame a ne mo Kristo ide eni otiase obi mu enti masia meti nyame enti owuo kra de emfa so hwe asuafo no after the baptism of the Holy Ghost, no. So Acts chapter 2 no ebana. O see Peter sorry no. Nkrofo bisa say enye san nkrofo na yem papa hwekwe. They were ordinary people, but when they were baptized with the Holy Spirit, no, nyame fiase say oduma chede na yedi ye na dwuma no fiase say eyo mu adwuma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oduma chede na yedi etosumie no no eye nyame adwuma ene ede. First one eye bearing the fruit of so aba ese adwensachira. Enti anuanom the ministry of the Holy Spirit. Benin baby a wugina ene anope na se de awie. Ebi a wo class 1 ho ana se bi a wo class 2 minim se obamma kwan ena anope amanyame ayo mu adwuma me na anope wonsusu no ebi a minim de ebi a nkonkron mo wasu biso abo wasu ne bi a modern class of aduma chede bia. Funny things in say nkunku bo wasu a okinkan a aduma chede ni you have to seek for eso mo kondo se obede obehwehwe. Hallelujah. Enti say hu sa brantie bi ana baiwa bi ana se owura bi akwa akoduru bi mpempensu bi anyese bi otewo kwa em say metade me krom ni bi example pa apostle poku nyina se mo chini dinda
no a Pentecost chairman, previous and chair. A branch and starting was in Yamid in Vayajuma because Papa Nidi or Namsa, Bompayesa, Tirumsa, need Dinechi and Kola, need Nechi, what Chiesa, Bompayesa, and I was not surprised, baby of a pano, Yamid in Idria. And the Adumacha Diana, a say there was a Swan Shisha, a year baptism, no, I'm sure, on Sanka. And you bet Nasrum, Yamin me for any bibia. You will boo her or 2 no ujina. Oh my God. You say, na hoye day, so. So you will boo us wa. A softly born elders name painful boy, Mujino no more yet ministry. We say, Yamensa woman so. And he says, Animal in a muko internet, ya mo watch it. You got. Asi namaye nyawa shemino emeradi ebeseo yendu odibi emeradi Tinyame die kudu sam pempensuya ena ye tinyame asi to be dinyame dia kura no hwena na ukwa na obompa ese nyame fa ne sanka no. Hallelujah. Enuanom se nye namua dia edenka momye ni dinie no ba me pese me kire mo na no pese owu achi no bibi wo ho enti ye nyina momodene se osomo aya somu ebetima somu yie ni aso awurade mu yie ni anante se ne nyankopon epe sense se wo hwe ne wiase kwa wanhwi a wontimi mo enyam sumpa homodin. Last Monday na me chire se nyame ye nyansafo oye nimdifo opintimi fa na won anase obia bibia na be compare nyame nyampanfo de man ba kon se na onkronkron no nya ba ene na bebu wiase aten ewo bone ho ene atemu ene tenene enti Christ omomunye Christians kura no tiniye. John chapter 16 verse 8 to 11 was say ne nyame onkronkron no ba ene de bebu wiase aten ewo de be ho bone ho ene atemu ene tenene ho enti obi a wonyi ni kura no nyame esam uye boni na nimse uye boni u nimse adia eye boni so be from me me bompa ye man yi say like I said akwa odi me mfo nyini ko we say no me bompa ye man e na no pay me bompa because aminimse we pira wo don sakamia you are in big trouble. Hallelujah. Wife wa uncle be control so who says me will feel na manko baby I can meet my shit them 2 hours meditation go on enti we don sakamia we pira so ho enti mesre Jesus say obu wiase aten e wo bone ho ene tenene so wonim se ne a wo ye ne enye na wo ya kronkron ebu waten na judgment uwu ben pempenso a mo ye mo aspect no unso obu ho bewu a na o person ka doctor from be boa no na ko betena asede ebio sense otimu se eya yedini na se baby okono o amoaboa no ye yam hihien ye bompa ye sie pini se awurade mu ye nti ase aniwa ma ofra awurade afre no ye betima ye adwuma ese adwensachara
Inti nano pay the ministry of the Holy Spirit. On krunkron ejuma yeno. Si yejidia me sisu diabio. Yejidi ni efa Yesu ya on krunkron amaye eba yenso. Na maye so aba ese adwensachra. Galatians chapter 5 verse 22 kufia no hokai. Na on krunkron boy Yesu suwa. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11 wono ene ne ade a nyame de mai asuafo de omtiri womu edosuko mu na afei okinkan o se wo mo nsa so a na nipa atitu mekai se Paul kura du baabi no wo se wontimi nko kura ne handkerchief kura kwa na nipa ede esachira biam no mienu nu sam pempen so no ye bompa ese rade bede ebe yi adom hallelujah ma me pesa won so wo yiro hu na no pay na hunu se asore nyame afro mu abamu no nyame wo bebribi ma men nantimu sa na nyese nya ne na mu wuro because we echi no atemu e wo ho e maye o ma nyina sorry Oje, samakro, oje, samakro, baby, I would dream. If I saw a bomb pie now, no share radensa. Say, Radi Buye Mapinimo Buye Makumamu. That's a few who are minting me whom Bremen was to me a war and Unyamiasi. Sense Mintimi farm me who am near a mount. Now, watch Ray in the day on Krunkrum a Juma a yewimu. Mintimi yeme ho enka se manti anase manyebi we are pray already home mobo na 21 day fasting wonsusu no anyekwa leishtamba kastur kandara bakada lo libra kanzori iketari andara bakara da sikimba oriandara bakasta kalotista kalabori Lebra kanzori andara bakatara zokindeleba Jesus kala zori andara Lekra zori andala makatara bakuta Esankiri baloda baba Oshte kabastule dega Shizara bakandara La baba kastula baba Lebra kanzori andara Jesus kabastula baba Ye bompa ya etosumi no Enuanom Erade frɛ ɛyɛ nhyira ɛne adom ɛne animonyam basisi wiase nipa animudi akoduru mpɛmpɛnso bi sɛ dodoɔ no ɛpu nyame asɛm na bebree ɛde wiase nyansa ɛkɔmpɛn Awurade asɛm mebɛsɛ mekaa wadwene sɛ nano obeto wo nana ene wo hwe no atiasefo mo hu no ebia obeto papa o maame ene wo hwe atiasefo mo hu senia wo koye no saranso na so dabi no obekọ na wuwu achi no
ye wakuntabu ewo Awurade anim. Enu nti se nyame ye wadom no wafrɛ wo a aba ne frɛ adwuma mu a emene na mukwa mepese obepa wo nwachi. Ask God the grace to be in him. Ask God the grace to commit yourself. Empesa obene nam senya wokona wo ba. O ba obra senya wiasefo ebo ombra. Eye saa no a nyame anu onyam ene ne kase entena wo so. Nyame hira entena wo so. Anopei ye agidifo. Ye apostofo sunsum kronkron asore. Me pese nyame hon kronkron etwifa wo honhom so. Etwifa oni padua so na ede wo ye bribi ehye nyame adwuma ne onyam. Anopei for home Awurade. Kase Awurade. E pa me ho achi wani ma nyinam ba bia maduro na Awurade me dia bo wani mo. Have mercy on me. Lord, have mercy on me. Awurade, have mercy on me. Awurade, kai me bio. Kai me bio. Leshtambara bakusta laba. Lebra casto laborianda la masika. Belebra casto la zorianda la makaya zorianda laba. Casto la maitela. Have mercy. Jesus. Let your spirit, Lord, run over our spirit, our mind, our soul. Yada wase enewie so wa wodoye ne Awurade wafrɛ onsɛm ene Awurade yɛde yɛn ho hyɛ Awurade yɛ adom na mo amobro hu no wadom emra yɛn so na yɛnti ɔfra Awurade wafrɛ asiye wo Yesu din mu. Amen. Amen. Wacho answer na yebe je you know mesra mo ase mo ma me kwana mnye one announcement bi wai. This week the whole district no and a bishia wo zoom no so enti yesrese obi abeden ebegibre enwaba ena eyo nyame pa next week so kwasiara sene no ebegi seed money na yenuanom amwo Hartford no o mason dia se kra sese ya paso contractor no gina so ye say me last time ye kai no na contractor na gi 70,000 enti enuanom bi diska kakra bobo mu a omode egi Hartford asore no tinyame aduma Sunday so ye bobo afore kakra benya bia no ye de aboa mo ena moma mema na ansa na personal announcement. Say muhus will be in a platform so no will preach. And also a bomb pie and any panoma nyum swa. Pacho nyuma hold on. Apostle church no. MCA reyefi. It is so ni pano jina se pastor, se apostle, se elder. Ma meme manyum so. Asana sorry nyina hede. Asos. MCA nipa bebre nim. Me but I'm just trying to remind you. A bio me yes make a long time. Say apostle ba no preach. Say pastor ba no preach. And I say me we na me we are me ko transia. Who would lead don't comment.
Pachomo ni chireno. MC for na make mo. Zibi apostle bi aba no preacher we now MC obigino na mo ni MC offense apostle kan no el see it no. Don't comment. Sana apostle and shares here. And we are because ni nyamenam no so do buy na say eye den eye adwuma wo bia nti de be nyame asra no be original kan asem bia nti don't comment and then get people confused. And so me bibia be 1 amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 So me kan shiransam so engu ye elder so se rade na akasa enya ne kase baby onya akunya akasa akire bia na rade enkasa fani mu. Amen. Offering time. Yes, you be free BGS no ma be di enim. Yeah.
Hallelujah. Amen. Amen. When you say time to call a crying to be you be free here. You be free, your brother Simon. No, be bumpire. Am I ego offering so? Simon. Ifo. Oh, soldier. Okay. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. We thank you for this offering, tithe and offering. Father, we thank you all pocket that this money is coming from. Father, we pray that we bless everybody. Father, those who are working, bless them. Those who are looking for more overtime, bless them. So that when you bless them, they'll bring more to your house. Father, one of our tenants, or what Apostolic Church mostly believe, is that the obligatory nature of tithe and offering. So, Father, it's our duty to come and support the church. Jesus. We thank you, we bless you, so that everybody that is going out from here, Father, bless us as we commit to and from every day to our work. We thank you in Jesus' mighty name, I pray. Amen. 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 Pacho, in the first time visitors, we were having only yes man. In the first time, Jesus will be in here. Okay. Yes, I'm a before announcement. Before patient Baltimore now update my announcement. First, I'm sharing. Amen. Hallelujah. Amen. Then Yamia say, finally, gradually, 21 days, we are getting to a close. Yeah, they bury yeah. Maybe the best is always save at the last. So maybe be on chassis, yeah, last week he did. For one who did na shame. Na die nyame woman asafo no ena mene also na emremu. Amen. Amen. Me pamocho this week yeah district level me pacho omo de we need to screen so yeah the better to platform ne so send be ya from Monday to Friday no ye be call district mpacho no na da so no eno na da so no mpacho maye nyina ye nhye ne so na edru ho a 5 to 6 and 11 to 12 and 7 to and ready nyina area level nti me pamocho mama ye momodian ye mfa ye hu hiem sane ye hyase no ye ba in our numbers no nyame nhira ye nyina na emo ye ntoa so ne nya ne sa ne ye mfa nwie. Amen. Me pacho na climax no Sunday no 26 no senia ye presiding po kan ye be aforebody aboa Hartford mpacho mama ye mfi akomam. The last time we were there now was ye share mask and san yetimi atena. It wasn't long time ago, 3 weeks ago, yeah. Into me pamocho mum ye momodia and also so ye part of apostolic na ye mbomodia ni ye mua. Amen. Christmas Easter convention and also so basso. Ye bedroom say wo far but no. It's in April 20th. Into no registration for convention the hotel no I started into my pamocho mama yen ye beko no yen shase ye ne mo aboa ye ho. Amen. In pamocho na instrumentalist training also so it's coming on. Into me pamocho mama yen bomodia na any further details and yen hu yen brother Alfred bana me pamocho na and also no me pamocho yen emelkuo youth na usually omo ebesua but they bia if we rely on the youth how about sisi a obekọ college na so kwa na nkwala ni bi ni ho a enti mpanimfo no so moma ya motivate ye ho na ye nsua because mostly no ye behwa yen ye wa ha all the time enti me dia me hwa me ho na me say de bia me wa ha na so obi ma ya na chese ye mo yansu ye ne je ho meboa na
nti mo de afi me go back no. Amen. Me pa mo cho na ye pledge wo Bakaria service and prayer first and so ye momodia na ye redeeming your pledges. Amen. Now weekly announcements and also weekly programs, because of 21 days into the Yaputu into hold. The morning showers in the rest of them concerning the 21 days, Amen. Pamachona Yama Rebecca. Yama Rebecca, mpacho no ti ho no. Na sie free monti mpacho ye hunu a ana ye wone number mejidi sempanimfo de beto so na ye mbomodin ase ye bechia no. Ana afen so ye sister Bridget ene ye brother Sam Inti Deacon me pacho ono so ni papa yie no baso 1st February sene ye no Bethsaida we mama ye nyina yenko ni yenko je abusuan we de eda no sister Sarah ne kan you o se ye kɔ asewa yi ana se ye kɔ ye papa yi enti yankasa ye ansa ye de ye nsew no why enti ye bekɔ akɔte chiri na bibia ye kama amen. Me pamocho obi ne car key am say Nissan pacho se wayra wo car key a me pacho e wo ha nti no se wo hia wo kɔ sister Esther ho a ode be ma wo amen. Amen. Your fire dressy, you be free BGS. Now, Omabedi and Matthew closing him. Asafu Yehowa, sorry. Right after closing, your brother, God bless Asante Abompaya, am I presiding, so am I benediction. Amen. Hallelujah. I'm Brasim Pachoma in Iron Soul. You been you're closing him, no apostolic hymn number 221. Asafu Yehowa, sorry. Asafu Yehowa, sorry. 1, 2. Asafu Yehowa, sorry. Mawa hindi sunje. Rewiasi to me no ase. Rewiasi to oh no ase. Asafu Yehowa. Rewiasi to no ase. Rewiasi to oh no ase. Hallelujah. Asafu Yehowa. Jesus. Yampabon is sorry. Jesus.
akwantu ayetu nyina ne se obeba ho kronkron no ebe hye ma hye ya hye mu nyina ye nkoto sre ye mpaebo no se asafu Yehowa kai wasafo sani awo ye titimre mu no honhom no ebe hye wasafo ma na odi ye wadwuma hye wani monyam edoni bremu ye mresunie amen nyame wo kronkron be hye ma fayen shawdin en wonyam e wo doba Yesu de mo amen. Doctrine, continue in them, for in doing so you may save both yourself and those who hear you. Amen. Nyametumfua ene ewie odiembae wa wode wasem abetie mu ame yehu nyame onkronkron ni bebia yigina se honhom no awurade wasem ame yehu ne se enkan yehu a ibedi enkuguo ene awurade kai wasore amen afei wa ho kwan se wo so bi free mu efi na sehwim Jesus Bebia Erade Odoyen free the Bebia Erade Odien Crow Wo Nyame Eja Wo Nyame Oba Wo Nyame Onkronkron So wasa fumu Ifine Ekopimoda Amen.